Vantong official channel thir tu le ngai thatu zong te voin July ni som paruk thole ni kum sang ni som ni pali hian du sakna chi bai kan bu ka chau tun tu ma hian Donald Trump a tha tu mani nuwa thil thleng le akap tu chanchin toy ba ka hemi kai noi chanchin thar US politics lor khom ba ka infiam mi te bengvar tu England football team manager ban chungchanga thu thar tel kan ngai thain kan thlir ho don ani kan riat thewangin US President Louis kumin November tha a US President in thanna nei tura Republican candidate parho rangna le hu hanga tak pa tak mai sap chu soilo mizoji nga po tanrum rut tu nga tak Donald Trump achu tun pathian ni kalta jing daruk vel khan ka hlum tuma bei ania hemi chungchang hi kan chanela po kan ron da to a Trump ka ani nu hian boruak ain thak na saviawa in beina lam ain in unaw na lam US politics a alang sarjok mek ni in tarlan ani US President Joe Biden chuan athak tak President Louis Donald Trump tha tumna chu adem thu White House atanga soin American te hna US politics chu in tha na muala ni ngai lo tin a hril Oval Office atanga asoina Biden chuan Americans te chu nungtol retta tin herama political rhetoric chu asalutuk to tin asoibok kan ngai dan chu eng anga nget po ni se tharuma in lar chua kan rem ti tur ni lo tin Joe Biden chuan asoi Biden chuan tu hnaya politics kai noya tharum thona athleng jing to ti soin he kong hi kan zo zel rem lo kan historia he kong hi kan lo zo to ti asoin January ni ruk riots le ex-house speaker Nancy Pelosi pasal beina te po asoi langa America chuan kan ngai dani nang lote ballot box mangin kan ching fel thin tia soi bokin silai mu ni lowin ballot box mangin atibok Donald Trump chuan anun nalak tuma beina to nuwa interview anei masaka convention speech atana athu soi tur chu thak dang lam vekin Joe Biden soi se line in pum khatna thu cha athur bing tak thu asoi ninga nia ka thu soi tur chu adang lam khopang ti na soya President Biden policy a selna ani de uber tur thu le kha thil kha thleng lo se chuan speech turu buru ber pakhat jinga tel turani ti na soi nge ma se tu na chuan ka thu soi tur ka thak dang lam deuh vek angai to ani tun hi kan ram lung rualna kan siam thei hun ania chu hun rem chang chu pek kani tin asoi kan ron ti chua khan Trump atha tuma kap tu lam kha kan tar lang man lova Trump kap tu kha Thomas Matthew Crooks Republican Party a inziak lut ve thoni in high school ka line rifle team te zom matuma ma se rifle ka athiam lo ema wangin nol alo ni to a target in ka siak tur fit som ni zetin ahla a rifle team atel atum tum ni la hian nol nga lania asilai ka thiam lo zia chu azirlai puite point soitur an renewal Trump point asilai ka thiam lo zar zovin anun na chan lo hlau ani Trump a ka don khan Trump mathu soina atanga metar za somli vela hla in chunga lonin chutatang chuan AR-15 style automatic rifle apa silai mangin akapa silai mu hian Trump abeng ding lam chung lam tai therin atumber Trump chukap fu lovin heralia telve kum somnga upa volunteer fire chief akap luma midang pahni ahliam bok ama hi Trump akana atanga darkar khatvel lekkal Bethel pa ka cheng ni in Thomas Matthew Crooks chu local shooting club Clairton Sportsmen's Club member ani bok ama kha high school atanga graduate to nung chang zoi oi tak midang za thiam le fel tak mania om nuam timi thian nei tho bok ma se midang mamo chiang no pang ani lo ni in tarlan ani Donald Trump aka hlum tum tu in aka hlum tak jok kum som ngami kori comparatory hi pahuaisen le rorum tak mai ni in khatia silayari khan achungte afanute he hmuna telve phennan anom nalama azuang phei ngala hetia azuan rual hian get down ti chu athu soi nu nung berni in silai mu hian fu in aboral zui ngala ani ba ga hian midang pahni in liam na tak an tuar bok ani kha
heng thi le hliam tur te tan hian Donald Trump le a campaigner te chuan GoFundMe atangin US dollar makta duai li chuang an hmu sak to a thita chung te le hliam tur te tan hian mi tam takin tranpuina an tho a milar dana huait le kidrok te chuan dollar si nga ve an tho bok voin lama thu tharom le a chuan Donald Trump an US president atanga thlantlin ani tak lo hnuwa White House achu asan don dan lo anga sarkar le khapoimo la chuaka akol tia pu na thu buai an siam sak chu Florida US District Court Judge Aileen Cannon chuan titopin a hnola Judge Aileen Cannon hi kumsang ni somni khan Trump an judge din mun chel tura a hlan kai kha ania Trump alam tanga ngai ani in heti lai hian US Justice Department chuan court thutluk na hi ngai tu thale turin an thlen rin ani thu news report chuan atar lang Republican National Convention chuan kumin November tha US President thanna nei tura an party candidate tan officialin Donald Trump chu an lo puang fel to a Trump hian a Vice President candidate tan Ohio Senator J.D. Vance chu athang fel to bok kumsom sari pariat mi Trump an Vice President tan athan J.D. Vance kumsang khazakwa somriat pali August ni a Middletown Ohio apiang ni in tuna hian kumsom limi chau lani in US sipai tha Marine Corps a alo tang to a dan lam thiam ni bokin kumsang ni somni pathum atang khan no pangte ni chungin Ohio atangin senator ni thei ania ama hi Russia le Ukraine in do nakal meka Ukraine hne na tanpuina pek chiam du lo tu le naw ti tlak du lo burtu ani bok football lam thu thar lo hoi ila Euro sang ni somni pali final ruai thang ma se final England team te 2-1 Spain laka chak lo puitu Gareth Southgate chu England manager ani na tangin voin khan achol fela hei hi English FA chuan anem nget to tournament ma hian Southgate hian England in ne na an chang zo lova trophy an choi lo ani chuan manager atanga chol atum thu hi alo soito ani mizoji nga po tantunga tak England team kheldanin du thu asam lova an omna group name wang le van nei wanga final theng ramanga yan tama England fans zinga po Gareth Southgate an anaute a khel tir dan du lo le soisel tu an tam hle ani kha tournament khellaya a tactic hian soisel a hloin abik takin group stage sa Slovenia nen golom lova anin hne tok nu phei kha chuan soisel a hlo le zual beiseyang aphak lo awangin voin khan English FA chuan Southgate choltir ni thuan ti chiang ta ani Southgate point kumin kum top thleng contract la nei ma se England manager na hi atho chun zom don lo ti apuang chiang to bok Southgate a cholta hi England fans tam tak chuan o man ti in an lom zokin arinom kumsom nga pathummi Gareth Southgate hian kumsang ni som paruk November tha tang khan Sam Allardyce thakin England team ayan kol tana kumriat zet England team en kol to in game za pahnia tumsom ruk palia chakpuya in hne tok pui hi tumsom ni nain tumsom pariat achak lo puya FIFA World Cup sang ni som pariata England semi final thlen puin Euro a hian tumni lai final thlen pui to in sang ni som ni pakhat final a Italy laka penalty shoot out a avan duai zoka antanga kumina Spain laka antlom zui le a manager atanga choltir hun to ti tu te nga hlel chu athlengta ni in alang Southgate chuan England ta na khel le England team en kol thei tu ni chu anuna thil chuanom tak ani thu asoya England team ta na bei chu atan thileng kim ani thu le ayeng kim apek thu soin ma se tu na chuan in thak thenga bung thar kai hun anita tin asoi Football Association Chief Executive Mark Bellingham chuan Southgate thak tu tur manager thar chu arang theyang berati chian ani tur thu asoyani England hian Euro final a an chaklo hnuwa an match masaber hi kumin September ni sari khian Nations League a Republic of Ireland nen an kheldon ani Southgate ban choltir ni hian football khovel ti ti alu America mizozinga
England fans tam takte chu an lom jok ni in alanga hei hi mi zo zinga chang ni lovin English ho zinga po ania Euro an khel lai po khan England khel dan an du lo na te an lo lan tir hial to a manager thar hnuaya be seina sang tak nen fans te chuan England champion hun an hak chhole don ni in alang van tong official channel thir tu le ngai thatu zong zong te lom thu kan thil chawa kan channel hi subscribe like le comments te min lo ti sakram turin in khonga ina kan han nge non le chau ani e